Ассалому алейкум, апа. Va alaykum salom. Mavzu Апаҷон, Xo'p, ман як вай дорам, мана омадан ба сари ман аблава. xo'p. Соли 2003 сол буд. Ба ман раҳмати падарам ман ба гуфт ки ман як шинос дорам, биё ҳавай молу гов дорад, вай вайни ба кор мекунад, биё ба ҳавай рав, говои ҳавай 2 сол нигоҳ кун. Va hamин xizmati harbiy meshавад. ба ҳамин хизмати ҳарбӣ вайни билет. Ман гуфтам падар, мо аз чор тараф граница дорем. Мабодои ё Узбекистон, Қирғиз, Афғон дигар тараф ҳамла кунад ба хонаи, ба замини мо. Ман он автомата нафаҳмум ба тиёқ ман чӣ хелӣ қати ва ё мубориза барам. Падарам гуфт чӣ мақсад дорӣ? Ман гуфтум падар, агар розӣ бошӣ ман ба Россия меравам. Соли 2003 буд. Падар гуфт ихтиёр дар шумо. Ман гуфтам майлаш падарҷон. Баъд мо дамком мегӯем, медонед апаҷон? Бале. Ҳамун дамкоми кӯча омада ман ба гуфт ки ҳамин ту бояд хизмат равӣ гуфт. Барое ки ҳама камбизоати кӯча мо будем апаҷон. Гуфт бояд ту хизмат равӣ. Ман гуфтум ман ту хизмат намебарӣ, ман худум хизмат мерам. Не, ман туя мебарам гуфт. Ба ҳамин хел шуд, хай як кор шуд, мақсад ман билет гирифта ба Россия омадам апа. Мана тӯли чанд сол шуд, аз 2003 ҳисоб кунед апаҷон. Мана ҳамуқадр сол шуд, ман ҳозир дар муҳоҷиратум. Боз дар Русия? ҳамун соли хизмат омадум. Ман дар ҳамин муҳоҷират апаҷон, ай ҳамун як хел солдатое ки ҳозир солдатанд, ба ном солдатанд, лекин даҳмардаянд. Ман ба ҳавайё мегӯм, ҳавайё ҳамун автомате ки разбират, сабират мекунанд, нақсар мефаҳмум апаҷон. Ман дар муҳоҷират как мегӯянд самоучка или самоучение, ман худум ёд гирифтум дар муҳоҷиратам. ҳамин чизҳоро ёд гирифтум. Баъд ин ки баъд як солдат омад, 2010 сол буд. Ман вайда савол додум, автомат чӣ хел разбират мешавад, чӣ хел сабират мешавад? Ака гуфт, ман чӣ гум гапи шумо ба? Ман ягон бор автомата надидам. Беғарзи тиёқ. Ман хитоб ба ҳамун командиро мекунам. ин ҳамин қирғиз ба даромадагии қирғиз даромад, мо ба мисол ғам дод. ин ҳама айрӯян ҳамун военниёе ки генералан, хонашонда бурда солдатҳо фермаода кор мефармонанд. ин хитоб барои ҳамун одамоя. На ки не хеле мехоҳӣ ки ватана муҳофизат кардан, моне солдат азобам кашад, шатаам хӯрад, дар дуруни част вай ватана муҳофизат мекунад апаҷон. атак ихе гирем мақсад ҳамин рӯз амалиёт шавад, мана биёян ай ферма гирифта баранд, ман автомата паронда натонум. ин уже пасравии тоҷик мешавад апаҷон. Бале, дуруст, 100%. Албатта ки муқобили душмани яку якбора ҳуҷум карда, душман эълон накарда ҳуҷум мекунад. Подаро гирифта баромада ё картошка пок карда баромада намешавад. чуноне ки қабл аз шумо гуфтан картошка пок мекарданд. баъд як гапи дига буд дар инҷа апаҷон. ман ҳамин як солҳои ҳамин мақсад ҳамин дачаи президент ба хостам ҳамин муҳоҷират бас кунам кора да апаҷон. 2007 буд, 8 буд. Набиём, гуфтам хай дачаи президент гуфта наздиктар дуруни Душанбе ба кор гуфтам даром. баъд дар омадам як солдат ҳамунҷа истодагӣ, ака гуфт нос надоред гуфт. ман гуфтум нос дорам гуфтум. баъд нос додам, гуфт ки ака гуфт агар шумо ба даркор бошад ягон чизи материалӣ гуфт, мо барои як бурида нон метонем ки дачаи президента маҳсулотша буроварда фурӯхта тием шабона. ман гуфтам шумо чӣ хелӣ
محافظت میکنه. اکا گفت همه در گردن ما автомате، ما همه автомат заряжат کرده نمیتونم. میفهمید گپ در کجا میرد. ما نمیگیم ما همه شهر بچه ایم، ما شکرانه خدا تاجیکیم، پشت ما فارس آمدگی، ما همه پرس زبانیم. خدا خواهم یگان جا بای نمیتیم، بای دودنی هم نیستیم. ملت خراب کرده است یک آدم، هیچ که نیست. بله 100%. یگان آدم اپا جون. من هم که خطاب دارم، همین سالت بردن ای ابلا و برند چسب به خدمت کند، خدمت حربی کند، خدمت مالبانی نکند، خدمت یک کماندیر نکند، خدمت وطن نکند. من نمیفهمم. وطن دوست میدارم اپا، من وطن دا جان میتیم. نه که هم سالتایی که عذاب میکشند در درون همو وطن عذاب کشند، خاکی وطن دا عذاب کشند. نه اینکه روان خونی یک کماندیر دا گوی ویم نگاه کنند. خوراک سالدت اپا جان دیدگیم بردگیان خوراک سالدت. من شما در این جواب میگم اپا جان، خوراک سالدت کماندیر خونش بردگی لنگی گو اپا. من این چیزا با دو چشم ادب دیدگیم اپا جان. کماندیر هم گرسنه. نه کماندیر سیر کماندیر گرسنه، دائمی. سالدت کجا پیش رود اپا جان؟ کماندیر گرسنه، سالدت کجا پیش بس رود؟ فطرتاً گرسنه است، دائما گرسنه است. من همین از بخشش اپا جان یک مینوت دیگه وقت کنم. همین روز یک مردک اومد وینی کار میکرده است در تاجیکستان. از صفکه رفته، از صفکه کار بس کرده است. یک هفته شد روسیه آمده، میگه دودر شاورما من خرید. من شاورما فروش من شاورما گفت دودر کار نیست. گفت یگان جا کار با من میپرسن یگان کار ایسی من نامشون نوشته. با قطش گپ زدیم. افیتسر اپا کارکنی روسیه آمده. سال تولد چه پرسیدم چنی خودمای 1986 اپا افیتسر. تو کجا میگفتم؟ من ای خدمت نگریزم اپا افیتسر کجا من کجا؟